MTN Bushfire 2026 bekunena akusimikhiqito bantu abemaswati bayatendela imisebenzi yawo. Ngicela uchaze mina ukuthi ngibani wakabani emsebenzini wendako ngiyabona muhle kakhulu ngichazele nje kabanti ngawo ukuthi yini leni kwendako. Okay, mina nginguStanley ngwakakunene. Senda iceramic. Ceramic sebenzisa libomba. Bese siyakha ngalo. Either sakha teacher noma ema-tiles or ama-vase. Sibenzisa lona leli bomba. Phindze sinapende wethu lohlukile. Vele uqonzane nale ceramic straight. Because ufuna ukumelele ukushisa. Okay. Ufuna ukumelele ukushisa ngoba sine stove lesishisa ngaso lapho. Leli bomba nasesakhile selomile sifake la khathi estofini. Sishise to a very higher temperature. So lo pende sifuna ukuthi ungancibiliki. So this kind of paint alright kakhulu. Okay. Cha ngiyabona lapha kule nto endithengisako there is a lot longathi kungakhulumisa i-identity yamaswati. Ngiyabona kule mijeka yelive kunema colors la representa imijeka yelive. Ngicongitshela kabanti ngebumqoko abeni lokuthi nende tindvo letingathi tihambisa i-identity yamaswati. Okay, thina kahlahle sithandza lokuthi whatever lesikwendako silipromote le live lethu la Kangwane. Bantu bekhamba nabafika babone lokuthi thine emaswati sendani. Ungitshele nje ngendzaba yeceramic ukuthi le gap ingakanani la event ekuthenini abantu bangene bakhicite into letifana naleti namathuba akhona yini ukuthi imisebenzi ingakheka lana yini lokushoda ukuze singathi singaya ku the next level kulo msebenzi wendako. Iceramic la Kangwane ayisile lenganani sibancane vele senti ceramic la Kangwane akhona emaswati la wendako lo msebenzi but inkinga le material iyadula isikhathi lesiningi nje ayitholakali la Kangwane itholakala eSouth Africa so inqumbi yemaswati yafunza from NSTC National Handcraft Training Center but bese bashaywa ngile stove le stove is very expensive so ukhaza ukuthi bona sekudzingeka ukuthi bashise phasi ngetinkhuni yakubona umavasi kwakatseni masilo yeah I-problem ileyo nje kahle kahle emaswati ayithanda ceramics. Ngicela kuva nje kancane ekuthenini le tinto lothengisako njenganathi lengathi ngikhulume ukuthi tine identity yethu simaswati. Ekuhambene ekuthengiselekeni kwako ikhona le sentimental value kubantu labayithengako. Yeah, kona kuyathengwa mina ke. Kuyathengwa but vele i-target yethu kakhulu sizame lokuthi sitfolele ama-shows la njengalawo. I-target yethu ngilama tourist. Because ngiwo vele kakhulu lesigadi ukuthi basithengele. Fine nemaswati ayasithengela afika nawo lawa because lele sikwakhako kuba ngathini kuba special because kuba nema initials abo yabo. So for a gift nje info lenhle kakhulu ngoba info yakho wethu angeke uzuyishare na anyone. Siyabonga bekunene. Mabukisi Foundation, lwadi nebuve ingcebo.